Nkitwa Shimirimana Lionel. Mazina yangu ni Shimirimana Lionel. Nkaba nkiri umusore. Nikakiri mu Nyamata. Ariko Kristo akabara n'ubanuje ubuntu bwiwe kugira ngo mbashe kuvuga izina ryiwe. Kuma Yesu anisanga kuti nibure nikambe pazina yake. Ndashaka uyu munsi nifuna deya rero ntimurebe jewe osayangana ile yayi kandi ntimubashe kureba zina muntu wese kuba mwicaranye. Osayangana muntu wamene mwangana na eve yayi. Ariko ndagomba uyu munsi nifuna kuti rero amaso yawe meso yanu arabe Kristo ku musaraba. Yayangane Kristo pa mtanda. Na muntu wese aza kuhagarara hano imbere yanyu. Na muntu aliyense azayimira kusogoro kwanu. Aza kuba ari kararirimba. Azankara ayimba. Cyangwa aza kuba ari karacuraranga. Orokapena aliza. Cyangwa avuga ijambo ry'Imana. Orokapena kamba pamawu ya Mulungu. Ndagomba amaso yawe akure ku byo abasha kureba. Meso yanu ayangane paliza mene ngakwanse. Ariko ndagomba amaso yawe y'umwuka aranyura munsi y'uko. Meso yako ya mzimu ayangane muzimu. Kugira ngo wiheke Kristo ari ku musaraba. Usipeleke kuri Kristo pandari kumtanda. Kuko ibigiye kugirwa ngaho ne munsi. Samene sigachitike pano rero. Ntabwo ari ibasha kugaragazwa n'amaso y'umuntu. Samene ukaone na meso ya tubiya. Ariko nibasha kugaragazwa mu buryo bw'imwere. Samene singaonekere mu spirit. Yesu Kristo yajyana ku isi. Yesu Kristo pogera pano pasiko. Ari umuntu ijana ku ijana. He came umuntu 100%. Kandi yajyana ku isi. Ero pena kwera pasiko. Ari Imana ijana ku ijana. Enze Mulungu futi 100%. Ariko yemeye kuza. Kumana kwa makubwera. Yambaye umubiri usa nk'uyu mwambaye. Akara tupi monga ya mbere n'avana. Kugira ngo ashure ubumana bw'Imana. Abonese umulungu wake. Mubari mwisi bambaye umubiri. Bari muziko bamene bavara tupi. Kandi ndagushaka uyu munsi. Nifuna kuti nikufuna rero. Utarure amaso yawe y'umwuka. Usekure meso yako ya usimu. Ayo waremanwe. Yamene unapangaliwa na. Adamu na Eva batarabasha gukora icyaha. Adamu na Eva bakaribe kusebenga. Kuko Adamu na Eva batarakora icyaha. Bakaribe kuchimwa. Umwana w'umuntu. Mwana wa muntu. Ntabwo afite amaso y'umubiri. Enzaribe meso ya tupi. Ariko afite amaso y'umwuka. Meso ya usimu. Afite amaso nk'ay'Imana yari ifite. Meso mwanga ya Mulungu anamureba. Ariko Adamu na Eva After Adam na Eva bamaze gukora icyaha. bakachimwa. Batangwa kugira amaso y'umubiri. Bakukana na meso ya tupi. Natwe uyu munsi dufite. Rero mwanga ya beretiri na yo. Ariko umva icyo Yesu Kristo akubwira uyu munsi. Pamene Yesu aza kuza. Ari ngaho ariko arakubwira. Aripo nakuza kuti. Ati uramwizeye. Umunsi umuchetekera. Ati wumva ugomba kumukurikira. Atunga mukonke. Ati wumva ushaka kumukurikira. Unokwamba Yesu Kristo. Ati wumva ushaka gukira. Ufuna kupora. Wumva ushaka gukira. Ufuna kupora. Tembe ijambo nakuzaniye. Tieni ni kuhuze mawe yanakurejea. Biravuga ati Yakamba kuti. inyuma yo kufa kwawe. After kufa kwako. Hariho ubundi buzima. Sakara life yinango. Ati inyuma yo kufa kwawe. After your death. Ati hariho ubundi buzima. Sakara umoyo wina. Kubaho kwawe. Kukara kwako na life. Ntabwo gushyira hano ku isi. Kuzasirira pano pasiko. Ariko Yesu Kristo. Yesu Kristo. Icyo yaje gukora mu isi. Echamene yanabora Nicyo kugarukana ubuzima. Cyo kugweresera umoyo wana. Umwana w'umuntu yari yatakaje. Umwana wa muntu yazanataya. Icyo Adamu na Eva. Bataimu ya Adamu ni. Wari bakoze icyaha. Bamene banachimwa. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Yaje gufata. Anabora kutenga. Umwana w'umuntu yari yatakaje ubuzima. Umwana wa muntu anasobesa umoyo. Akubaha iteka. Watu wana ifyonsi. Kugira ngo mugarukane ubuzima bwo kubaha iteka. Na life ya always. Imbere yanyu ndi umwana mutoya cyane. Sabora kwanu ni mwana mungu. Ariko ndabinjiza mu rukundo rw'Imana. Ndi kunyengerera mu chikondi. Ariko ndabinjiza mu mbabazi z'Uwiteka. Kunyengerera mu chifundo cha Mungu. Numva icyo Kristo avugana nawe. Umvere chamene Yesu Kristo akangana hivi. Abafite imizigo yanyu y'ibitabo. Ukapenda tingaseweza sema buku. Mwashobora kubizingurura. Mungatenge mabuku yanu o mabible yanu. Ntabwo ndi butinde ngirangize. Isachego ya ilifuro. Mfite iminota itarenga 10. Ili na mamineti yose apitira pateni. Ariko ndashaka uyu munsi. Kumanifu na deya rero. Uyu munsi kurutira indi minsi yose bigeze Aya kubaho. matezi ya chire matezi yose unaona. Yesu Kristo yaje hano ku isi. Yesu Kristo anapora pasiko. Amara imyaka 33. Anakara 33 years. Niyo myaka 33. 33 years. Nta munsi n'umwe yigeze yicara. Deya amena nakara. Ijambo rye riravuga ati. Mau yake Ati akaka. ndasarakora. Atianza kusema. Ati kandi nanjye n'ubu ndakora. Naine ni 7. Nawe ndakwinginze. Naime ni kunyengerera. Reka wumve icyo Kristo yaje gukora. Leka mumvere chamene Yesu Usome anapora. Yohana igice cya 11:25. John Yohana 11:25. John 11:35.
Some mu izina rya Yesu. Amen. Ubutumwa bw'Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 11. Mau ya bwinerembedwa na John chapter 11. Usome murongo wa 35 mu gice cya 11 ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Verse 35 mu chapter 11 mau yanarembedwa na John. Anavuze ngo Yesu ararira. Yesu analira. Yohana 11:25. Yes. 25 haravuze ngo Yesu aramubwira ati